isa sia Vilingi wa Mauvoo. Wakati tuwa matukudha nda tuma mwaiwe 12 watinda hata musaisia mwendo muthanyani wa mundi yukethia na kuthocha nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyeneta wa masi kitaka unoku nengele Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwe na mundu muka kutiwa ni thayu na ungia ende kuitiwa hospitali ni wa Kangundo itina wa Mbanga lelo ni wa kuma Kangundo kuthi Mwala. Ayumbe ma ukamba na Meru kwambia savali ya ngwata ni oku kitia vamwe maendeyo ilembetani ya Eastern. Silikali ya kaunti ya Masaku kusevya nzama ya kuika ukunikili undu wa kivindu wa umbuka Masaku ukathinikiwa. Na mwanake kuya Minister Aden Duale itina wakila ukuweta taunati thiwe wea thukumete mithanyani ina muvyani wa ita kwanzia ita kueleka. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingi tukwate ni Facebook ni Mutongo TV page ya kwa ni masi kitaka. Chambia Mauvoo maitu kuma kaunti ya Masaku vala mundu muka umwe notiwe ni thayo vau kwa vau na ulaungi akwata maumisie na ende kuthiwe ikwata uiti sivitali ni munene wa Kangundo itina wangalila imakuite kuvingilita malaka utalelu ni munene wa kuma Kangundo kuthi Mwala. Mauvoo maikithiwe ni we kivu wa kisioni cha Kitwina ula ni Daniel Muli na ende aiweta kana mateleva imele kwethe wa mengunu vindanila memalelo nilivoti ya kebo ni motesia. Kivu munene wa kivalo cha Kitwina Daniel Muli aikithia Mbanga ino walesekana ni watonyeka aele makethwa mendete maundu ni mautandithia kuya Mwala vindani kalama vingi sikana kuwasenzea kuleluka iva uko nithisi kisioni ki na kuwata Mbanga. Umundi kiokoni cha umundi ni twethiwa na Mbanga ila yekika lelu ni wa kuma Kangundo kuthi Mwala kilomita 5 kuma taoni wa Kangundo. Mbanga isuye ya ngali nini muthemba wa Toyota Fielder ngali isuye silelua tayendete soko ya Mwala nondo sindu ila siendeni sionania ni sindu sia ndunu ngali isuye kwite andweli ndeleva na passenger wake na onde mei aka ngulaine ila se katikati wa kisioni kiu ila mavindani maingi ni kwithia wana Mbanga no mundi ngulaine mwenga lesu ni yoka ya sianzia na ya vingilita nela ya vingilita nitwethiwa na Mbanga ila yatuma mundu umwe ula mukue mundu muka umwe ati wani thayu na ndeleva ni waumia ni watulika ku Nende mavani marisakana lelo yu ithitu na mathina maingi na kavinda kaingi withia wana Mbanga ngi wiki ya mathayo maenende muisio na muno misile tuite kona ni ithi siva kuvina lelo yu maendekithe wiki wesio maka na isi itonya kusiangalela sileluka kana kwasenzea na yule lusundu ilio na keka ni ukoke kiwa baria na ikeke wa sioma na bado uyengwa kuunde ukesaidia ndeleba jumela basa ni wene ngali lenge yukite na wene lelo ndubwa kuma mwambio mpaka mwiso. Nduite bakubina lelo wa palanga aliya kwata Mbanga na ithie kalima lelo ni uni twithana wia mwingi muno ta muno ebinda ye ya mbua nondo titha titesi kana ni tukuamuka kana tiamuka nondo muthanga witu ni muthuku muno ila kwaua ni kololoa ukethia ngali cibaluka ubaluka ngaleti yo yambe kubaluka ba ibaluka ona ingi iko kanza kwa uniti okulia tongo imaitu ala tunanyubie masisi lelo yo nondo ni lelo muthuku muno pyu ona ngali ni cio kwama ona tumona ni tubalukanga teiu manondu tukwika kila ivinda kona nezu ni yithiawa kwithiawa Mbanga tona ukulia ni kwitha kona nesu ethani batoneka mivela ya ilitokethia ni yekia siuma cia kusiia nondo kila ivinda yonda ngali atia lelo ivingilita na ilika ukongoni
Kivu muli ni wamenda ingi mateleva wamona kuwa kuendea na ithi wangunu na kuisuza na mbanga no muno mwaini ula ukusewa mbanga mbingi na enende kwa sema thao kanangi kutiwa mena maumisie ibindani ji ya sikuku ila twithia na mbanga mbingi mateleva masisi mathio na speed ila ya ilite kenda withia ni twasuvia mbanga leluni na ndio mukulia o ingi o mukua abiria onde na mateleva onde tuyatie miao ya leluni na tuisuvia mathayo Otau na mwenende mava maenda mawisa maulisi na mameyumbania simbanga na kuweta mitokayo itumike kutethesia enende ala makwata mbanga na kuweka utumia mavinda maingi maivika isioni ila siethiwa na mbanga enende namo kuendea na kuumia kanothe na kuendea ukusiwa ila mbanga yekika ithie kalima pangu la inene twasanewa nondo polisi ndenoka mwiwa ula watutia wesa ise wani ambulance na nitwasanewa ni chao kitumi mwi wise wani ambulance na ngali ya polisi ndi kuka kwa serikali ya itu nesisie kiu nikenda tumanye ithie twinthi ya muthemba mwao lelo ni withikitwe wi muthuku ebinda ya saa na nitusenga ni kino tusakwana nitwimba na tongo ini kimata shughuli kia lelo mundu nukuyetene ngali ya polisi ya litemba yukia kesiwa andaneza kwesiwa ambulance ne yoka niwongu senga maundu kwa mavendu kia ndu mambe ya kwesiwa ni ambulance kaundini ya Masaku nyini tobuni mutesia namo ayumbe ma ukamba na Meru kwi muthenyani wa umuthi ni mambisia savali ya vamwe ya ngwatanio kwisila mbungeni kukitia vamwe maendeyo ilembetani ya Eastern otaundu kaunti cia ukamba na Meru na Embu siekala na sevindani ya tene ila katiba kataikana vindu kana indi iswili voti ende kwithiwa ithiano ni umwandikitwa Mauvoo Benjamin Mwaka ni twithiwa tuyunengeleliayo o tusongete nambe mbetikiletu kunengele Mauvoo angi kuma kauntini ya Masaku vala kumana na kumbuka kwa uwa vindu thini wa imwesi ya kaunti vandi ya Kenya yu serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvia wa utheu na uima wa mwini yosa matambia ma kusevia nzama yimwana na ila ikuika ukunikili undu uwo wa umbuka kaunti ya Masaku ukathinikiwa na kuminwa kwa mituki ila vatonekani livotitokwa liwa mbianginiwe Dani Mwongela Nthini wa uneni wake Minister Muveani wa uiti serikali ni ya kaunti ya Masaku Dr. Daniel Yumbia ni waelesea kana ona kwitha wa usundu namba kumbuka kaunti ni no Masaku vena wata munene wa enende kuendea na kuisuvia na kwatia mioloto yonthe ya kwisiania na usuta kuthamba moko nelesekana yume vya yonthe ya serikali no Masaku ni nyumbanite undu vailite kuendea na kwisiania na mwisi wa kivindu vindu. Governor wa Masaku Honorable Wavinya Ndeti na deputy governor wake ni maform committee na committee eno zina ministries sionde ila ya utheu ya kiuo ila ya malelo na ila ya masoko nitwewe kana kwi county zingi kipindu chumelile na nikwitha ondo DG wa wetwa nikana andu maitu mauma Ilobi makauma Mombasa makauma kila bandu makoka ku tandithia ku Masaku ni laita ile kwisubia kwa hiyo andu maitu mewa o nikana twisubie tuikesembwa na thina wa kipindupindu nundu wa mbuye no yende yitawa El Nino andu maitu mathambe moko saasio theme uya andu maitu mathambe moko maumachoni andu maitu mathambe moko kula kwisiathi sikiwe kigu kithambwe na andu maitu ala matesea maleu masokoni tafadhali tesia imaleu menyu kundu kutheu kana muhakikishe liu wenyu ni wabia nesa na muyitho angalau na kindu kithamba moko na mundu la mutea liusu ni uneni urawa kwa tambau ni munini wa governor county ya Masaku Francis Mwangangi atongwese komiti yesu walesekana nimekuendea na uveta kiko na kwikithikana ni kwethiwa na utheu mataunini kusuvia wusu ndukese kumbuka na kunyaika maneno ya siwa county secretary will oversee that being done immediately because Minister for Finance has already released anything to do with the fuel. So it is full swing as far as cleanliness is concerned. Solid waste, hiyo ni maneno hata county secretary has already added more staff to ensure we improve our sanitation.
While we were meeting, we have also mobilized equipment in terms of rollies so that we can go and do a lot of this waste and garbage collection, so that we can prevent anything that might happen. About a specific case of that sewer at near Red Cross and another one at industrial area, County Secretary will take it up, and in case it is not done within 24 hours, I think we will converge again and we will ensure it is done, because we want a health population. We have meditated, we have thought through the issues that were given to us as the assignment that was given to us by the governor, and we now know that we are in a safer place as far as that menace is concerned. Daniel Mwankela, Mutogwe TV, kumvanza wa ofisi wa munini wa gavana kauntini ya Masako. Tuisonga na mbele tukunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako valasi ekosya ungeiwa mitambo ya kunyaita mwaki wa stima siende kuthiwa siwetu hata siekathiye muno kuya kauntini ya Masako ngalikoni ya Matungulu nende uni kwatiania na amwema enende alame ulalamika kananzangili nivikie kuthiwa sivithukea utukuni wa kuamukea umuthi na kuya mitambo ya kunyaita mwaki wa stima kana transformer na valame kwenda serikali ilikilile kate na kuvetanga mama maofisa ma usesei kuma kisioni cho yake Boni Motesia. Matongo ni kivu munene wa kiwalo cha Tala Francis Mulinge nende amalesekana ungeiwa mitambo ya stima withi tuitoiwa muno masane motuko na muno ila nende mathi umwaka na mate utembeanga isioni hivi nende amendekithwetwe na mutalatala museo wa kwikia mitambo ya sovya mwaki wa stima isioni cia ndwani transformer ila isavite and mavami sone ne yoyue yona tionena kwako ku stima na yoyo sakuma sana ne undu samonza nisu kweyo stima nono neonza lakini ikuma za isu niwo yetha yoyo ina ithi tuisane iwe ni chao nondo tiyo yambe kana ya keli o methenya yo gwitina bangonda transformer ne noyiwe na tweta ndo Kenya Power moko masise megeto kwa tonse makathi so tienda titetheanise namo nikenda temane ni chao kyo tuma transformer siyo na kwikindo saa monza nigwe twambililie kwiwo ngite ikoma na ithiwe thiati yoma na icha nundu teyo no inakoma ezi akoma yikwaje tamukai tiwo ngona ndo mombiye bana kwanga sisi aicha ungethia ti transformer yosiwe kindo saa monzo ngite yokoma oneyo nitamanambiye yo nundu ngite ikomia muno mpaka kwacha titono kulia tikiwa mutambo nginundu jitatiwa kibindune ona batoneka nundu yiyo ya keli makathengezi otabao musi na maitwiki ya sitima nundu kekaila oboiye kekatina sitima wabo ati manai ni transformer yoyo msi awadi ya Tala Jackson ndakaelesekana ni mitambo kauta ila yanangitwa kana kungewa kisioni ki avai tambio na mamonekete kwa yuma yose wala matonya kwithwa mananga kana kungea mitambo eno alangi ndi abaunki kisio ki kyo to transformer mbe wa itano na ginaba utwavika bai transformer onemwe taesa kutabwa ni ngeisi ba ilasio ya na ithita ya kalima ba kisio ki cha misoni bala na okako ni ki cha umundi ni asio Kenya Power and Lighting Company ni mailo tutabiala moya ya transformer nundu baitoza transformer ya mbe makaze maya kwata transformer ya keli pakaze baya kwatikana ani kwate mena asikali ala matachitwe ndini wa Kenya Power and Lighting Company mundu lo kuleza twini sisi ya stima elasima ethe mundu thukuma Kenya Power kana mundu wesene na mwaki ofisa ama kunyaicha mwaki wa stima kisioni ki maitulwa mutina ngikwenda kukwatiania na nende kusovya mitambo eno nangi kufika isioni na mituke ila sia kwatikana na mathina ma mwaki wa stima kana ila mitambo eno yangewa matekwa na ngaivinda transformer sele ke bakuve na misi nondo yuteno yo yiwete kaje yo bakuve na musi wa mundu ila yumiwe ibaloka mwene mususu etho ewie kundi okula jana ma Kenya Power yuma yike ya transformer isiwe sieke bakuve na misi DCI tena maba OCS tena keba lakini anu ma Kenya Power maineza obika kuma saa 12 ilatimeti maineza oka kuona monitor that tekalita tenda umashuku ta mesi kila kiende kwa nondo niteati yete madhani chao wala ti okwata nengiti yo madhanga yake na ni tabia yo pandu boda transformer mazoka amekalati te
Nikana maikethiana maybe na security agencies makudu kana chief na assistant chief makudu tasia o ketha bwana Salat na engineer Martin alama meba kwa Kenya Power ketha mayo rurabiola makuwa transformer situ matwetele mogo rurabia taithia andu matala tuge buyo bisini ithio nthe mogo rurabia transformer situ cienda aba na nanenga na mithena itatu transformer itungwe nundu nimo makuwa MC Jackson akaiweta kana uvungulua muno ende na ukuziwa muno kisioniki na vevo eluma visa maulisi makeyo vanga kana kwikasa no kana ingi maikithia kana mwene thine musoveku na kuveta metua mithuku ila ende na ukuse isioni thisi atala ndikulia ngine no thatu mwinge pio ndikulia bwana Kidiki professor ketha nuzini tuwe wacha kazi kabisa nundu bado na security labs tuna security labs muno pio pa matungulu na tala nundu waiso twinena issues cia changa yu mundu twinena issues cia mwaki ketha ndu magwe mazindu tuwe uondoka kaundini ya Masako matungulu nyeni tawaboni mutesia Ripoti swetu wako ya kaundini ya Kitui Vilingi mwanake wa ukuu wa miaka 3 kwa isitwa James Muthui kuma mwingi ya kati kauntini ya Kitui nuku ya aki yake itina wakoswa na kuandikithwa hata umwe wa muvea kana muvea wa maofisa ma muvea wa Itaka na Kenya Defence Force nini muvituku ula unatwaiwe mwai wa nyanya mwingi ya kati na kunengo mavalua ma uandikani ende itina wa kuvika Kahawa Garrison na kwambia uthukumi wake kwa kilungu cha mithenya ina ni waveniwe mavalua make ma uandikani na ewa enuke kwa itumi ila ukuweta kana siya eleka muthi ainena na andiki ma Mauvoo ni waweta kana enda minister muviani wa USSA Aden Duale kunikile kila kithiwa cha endeye ndanila kana itina wake kufika ndini wa kisio cha Kahawa Garrison. Ripoti umani tuneones master James Muthui wa kwa miaka 3 kuma mwingi ya kativa kauntini ya Kitui ni mwanake usuito ni mesili ya kauteti na wakuoso tauma wa itasi ya Kenya kitangoni cha Kenya Defence Forces wasanini muvetu wa mwi wa nyanya indi itino wa kukwatiania na nyanya iku ya Kahawa Garrison vandu va mithenya inanunoni so muomo aveno mathangwala manona nitekana ni waseto weyani usum James iweta kanada nane ngwe kitumio na kimwe cha itambia yiyevike wa valo kwenda serikali kuisilamo vya USSA ikunikila kila kinaende ku Kahawa Garrison na kutumwa enukam enda kwa kujisajili katika huduma ya Kenya Defence Forces and National Youth Service na nikachukuliwa kama constabulary ambapo tulikuwa tuende kuripoti kule Kahawa Garrison tarehe 27 mwezi wa 11 na nikaenda nikaripoti nikakaa Kahawa Garrison kutoka Jumatatu hadi Ijumaa ndiposa niliambiwa nitoke niende nyumbani na nikauliza sababu ya kuenda nyumbani sikuambiwa lakini nikaambiwa hakuna kuelezwa ni kwa nini nitoke niende na nikatoka. Ayelese safari yake ya kutata kwenda kulika katika itasi ya Kenya ni watatie vandu va safari itatu eno kwa miaka 23 indi uwa mthe wa kimanguka indi wasani ni muvetu nononi ya ndoto yake yani na kwithia na wekwatiwa kuete cheni kuo indi juno thongiwe kivinduni utesi cheni kikomelela vao na kwithia vikisia miaka 3. Baada ya kuchukuliwa mwingi walienda na vitakabadhi zangu National ID na wakaniashia ile barua ilikuwa niambia niende kwa usajili. Baada ya kuambiwa nitoke walichukua wakaachwa nayo, lakini bahati mzuri nilikuwa nayo kwa simu, nilikuwa nimepinga picha na ile ingine ya kuonyesha kitambulisho changu kama wako nacho. Itina wasani wa mwi wa nyanya va mwingi kipande chake ni chosiwe na alama atwa isieseso inane nguvalua wa kulivoti kuya Kahawa Garrison wala walivoti vandu va matuku ana ende muthinyo wa 5 eonyo mwomo kwa itumila utanavu waniswa itina wa kuonyo mwomo ni wanengiwe kipande chake na valuola wanengetwa kulika weyani woswa usio wake ni kwithia valua usu no kunita visa kwisila simu yake ya kuokoto ndo kuelesya na yuenda musumbi William Ruto vamana minister muveni wa USSA malikilila kwikithia ni wasiokethia weyani. Sasa kwa hii kazi ya kikosi ya jeshi nilikuwa naipenda kutoka moyoni mwangu, si kazi nilikuwa nimelazimishwa, nilikuwa nimejitoa niende nifanye kazi na nikuje nyumbani nisaidie wazazi na familia. Ombi langu niko nalo ni kuuliza wale wakubwa wa Kenya Defence Force kama aende ni Duale aende angalie kitu kama tunaweza rudi kazi turudi. Ithe wake David Maluki ni waweta kana anena mwikio na mwana ina muno kwa liulothi wa musi wake na kuyanisa ndoto yake. Ilikuwa natumaini
yeye ndio atainua hii familia yangu. Kwa hivyo nauliza serikali kama inawezekana hii mtoto yangu arutishwe kazini ili niweze kuwaiteka. Luki iwete tina kuona mwana ya asiokithisi bamusi thito ate kuiwa nesa olo kwenda serikali itunge mwana we yani iweta katiwa ciana ciake cionthe 10 muthwi nowe atonya kwa lulo kwatiwa nyumba yake tina kwithia ciana ciake ilingi kenda cithito itema we yani. Familia yangu hakuna mtoto mwingine iko kwa kazi, walisoma lakini hawakupata kazi. Dilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Namo amemba mangwatanio ya Kamungi Conservancy ila eumisie idekasio kondu wa kutumika na kusovia kana ondu wa kutumika na kufikia kwithi wa maisovia nyamosi ya kithekani sione sia ngiluni ila yemutitwandei ni matethekana matangi na iyo sia sola ila manatethewe kuikwata ni muvia wa kimbene wa Savo Trust muvangoni wa kuendea kukwatwa koko maunduni makwiyumia kusovia nyamosi ya kithekani. Mwene kivila wangwatanio ya Kamungi Conservancy na ulani Dominic Mutua ni wenda serikali kwende ya ukwati ya neana mooni kana kuikithia kana nimethi wa mayiyumilia na kwende ya kusovia nyamosi ya kithekani vala meweta kana nimekwende ya kukwata neana mevia ingi kusovia nyamosi ya kithekani. Livoti ya Keken Molingi. Kukwama kwa lelo uni kwa weto kwithwa kwa thothe tuvanene ni itonga na ene makampuni mbewa atano na ala me ute wa lelo una ala malili kuthame isione ingine kana lelo vikie kuseuva ota undu Peter Said Juma Otieno na ulani mwana kivilo ikundia Equity and Quality for All ukuelesea. Ukiangalia barabara ya Jomvu imekuwa na shida saini zaidi ya miaka 5. Kutoka barabara yaanze kujengwa kuna wale wawekezaji ambao walinyakua sehemu ya barabara ile tunaita road reserve. Wengine walinyakua wakajitengezea title deed ya road reserve. Na saa hii wanadai wanataka kulipwa kwanza ndio waondoke. Imefanya barabara imesimama na mkandarasi anasema hakuna muda mpaka mwezi wa 6 mwaka ujao. Kama watakuwa wameona ainene tuna wakutongo esiseso yi ofisa munene wa maundu mangwatani wakati wa NND na muvea wa Savo Trust Nicholas Njogu. Ni waweta muvea uta ukuendea kukwatiania na NND alamenda kusovia na musi ya kithekani siwila silimana. Aiwerera vena vaita munene ukethia wa uyukanya na itambia ye. We have handed out water tanks, 3,000 liters capacity each to 28 members of community of Kamungi Conservancy, and we have issued 50 home solar systems. The solar system comprises of three bulbs, one floodlight, and it's a 20-watt solar system that has a discharge time of 8 hours, meaning that these people now can be able to use and utilize the clean energy that they get, and they have some savings in their pocket, since on average these people spend approximately 100 shillings per day on kerosene. So for 50 households, and actually it's 113 households, because we have already invested 63 solar solutions already in the communities, and now we have added 50. So we have 113 solar systems. So this is like a mini grid here. Dominic Mutola ni mwene kivilo wa Kamungi Conservancy na akienda serikali na meviengi kusovia na muisi ya kithekani leitenge tundu vailite. Na kweka maundu moso viando kwitha mateo na mwone na muisi ya kithekani isioni ii. Kwa miaka mingi tuithingane na mo na kwe vila ya sepio na nondu nitutuanie na kitheka nitunethitwo ivinda yona gwitina tuithinanie na asovima kitheka ki, lakini kwa kwesela onsia ya ngwatanio twanena ni ona mo twanena ni na partners na mane tuki offense tanzia ya usia na mo na makatwaki osio usio na mo yi mpaka isi sa industry ketone, lakini bado sabali ndene amba kufika mwisho kwa uni ni asia no to kwa benefit, lakini asia bado more is needed nondo ndo maito no meothino ni kiugo no meothino ni ona muimwe kwitha musiatiwo ku na twilio serikali kathani patwa mekao itia lekelwe na wajo bala wabikie wiminukeledwa, lakini twinotanu ni twiwe pena progress serikali nene ni nenganete ombesa na nitwisi procurement ni yambie amala matethekana matangi ma kiugo na yo cia sola na mama wira tasio mo kilangalikoni ya kutea kiugo na kusoveka masani mo tuku mono cheni cha sola omwaka mapika ngethia mayika matena chao patena thina ila negwe kimbunza ngaumala
ngazi jani chao ugethia na sichu na no ni to na kutumia tawo swelani wethiani tanzu nundu ndilunja na kwatia pandu ikati na tina ugethia nzu ni jekata ni cia Mauvoo no gethia mauta mata uho wa sindu cia musi cia kwa mauta kusemba kuna niendete ngamande mauta mata nyendika semba dia kwa kigo tingote ya kigo ninye na ngiwa na jo na ngitetheka nundu tutakigo basa tewa dumya ikumongo na kume ikumongo twagitio boyanga ya twane onzia nundu la watu no tumi ikumongo ndaiso tunya na sabu twasini kia nesa gine atunye ikumongo. Nilivotia Mutongo TV kumangiluni mutito wa Ndei kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Nilivotia yake Ken Mulinge tutwandini wa audio mwito wa mbetu isokithia twithiwa na Mauvoo angika utando kadibasa. Tene, kuyai laisi kuona usi mungalu. Andu, mabanda, makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wi laisi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo ithimba ya imi. Thina yu wawetha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa meiba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri tawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum okay there is kana kiucha dina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo wewe ndukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Iwe nyeneta wa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kuondwa ivinda yukete na Solution Sako ipo junior account mavundisi akana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingu wa account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvinaku na uyekwati ya ipo junior pigibang mana na ila ikaute theasia ila ukwenda kumalucha siana kati wa maundu angi mangi kwa mavombe angi no tukunie simo kwisila no timonza ili nana monza kenda monza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsako.com. Solution Sako, your ultimate financial partner.
Kalibu ngindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa vala atandithia mateleva ovamwe na atwa ima bodaboda ala matumia lelwa kuma jomvu kuthi miritini ni mamienda silikali nene kuislamu vya wa ukuina malelu kulikilila katena kusukumesya nikana flyover ilai junction ya kuma jomvu kuthi miritini ifikie kuminukililwa nikana uthukumiwo ufikie na kwa ila matongo iwe ni mwene kivila wa ikundia Equity and Equality for All na ulani Peter Said Juma Otieno ni walalamika itambia kambuni ilasiva kuvina lelo kulea kudhama undu ula utumete lelo kwa kilungu cha miaka mbewa inalivo tiete tukwa kuniwe Angelina Mose. Kukwama kwa lelo uni kwa oto kuidhwa kwa dhothe tovanene ne itonga na ene makampuni mbewa atano na ala me utewa lelo una ala malili kuthame isione ingine kana lelo vikie kuseuvwa ota undu Peter Said Juma Otieno na ulani mwane kivilo ikundia Equity and Equality for All ukuelesya. Ukiangalia barabara ya Jomvu imekuwa na shida saini zaidi ya miaka 5. Kutoka barabara ianze kujengwa kuna wale wawekezaji ambao walinyakua sehemu ya barabara ile tunaita road reserve. Wengine walinyakua wakajitengezea title deed ya road reserve. Na saa hii wanadai wanataka kulipwa kwanza ndio waondoke. Imefanya barabara imesimama na mkandarasi anasema hakuna muda mpaka mwezi wa 6 mwaka ujao. Kama watakuwa wameondoka barabara itabaki vile ilivyo. Nume wetu nuku serikali kuislamu vyao kuina malelu uvikie kulikilila katina kuvetanga kambuni ina ila isiyete waki wa flyover ina ila idhito ikuamecha kwa kilungu cha miaka mbewa ina. Na inconvenience throughout. Tunaomba rais aingilie kati. Na ombi yetu ni kwamba awasindikize au waondoke waache barabara iishe. Kama hawezi ondoka raia wachukue sheria mkononi kupitia kwa uhuru wao wa kuandamana wazuie shughuli za hizi kampuni ili waweze kuondoka tuendelee na barabara iishe watu wapate barabara ambayo iko na manufaa kwao. Anawiva kito kingi kisione kini cha utokuidhwa kisangite vanene Mauvoo kui enendi alameva kuvina lelu Naomba waziri wa afya angalie hali ya afya hapa Jomvu. Vumbi ni nyingi, TB iko nyingi sana. So tunaomba waziri wa afya pale kokote aliko na rais wa Kenya Ruto, tunawaheshimu kuwa mamlakani na Mungu ako na sababu kuwaweka mamlakani kwa wakati huu. So hata wananchi walalamike gharama ziko juu, lakini Mungu ako na sababu. So tunamwomba rais aingilie kati, barabara itengenezwe mara moja, usafiri kwenda town. Kama mgonjwa ametolewa hapa amepelekwa Makadara, anachukua kama 30 minutes na natakana achukue 5 minutes au Makadara. Atandithia mateleva na atoima bodaboda nimeka ila serikali maservisi lelu nikana utandithia uona maunduma ukuima vikie kwa ila. Hii barabara imetukosea sana, muda mrefu sana wataka kutengeneza hii barabara. Hii barabara ni mbaya sana. Natakana rais ajue kabisa hii hawa synergy hawataka kubomoa, Mackenzie hawataka kubomoa, watufungulie hiyo barabara imalizike. Ndio sisi wafanya biashara tupate mahali pazuri pa kufanya biashara yetu. Kazi yangu mimi dereva, nashiriki sana magari ya locally. Napeleka sana mzigo upande wa Meritini. Njia imeharibika kabisa kwa makonteina, sijui mhusika nani na serikali yetu inafanya kazi gani. Mzigo kufukisha unafukisha muda sio sawa. Maana pia ule mzigo umebeba unataka makini, barabara iwe smart. Lakini kiwa na mashimo unaweza kuangusha mzigo wa watu na ni mamilioni ya pesa tunapeleka. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na mwayumbe kuma ile metani ya Ukamba na Meru kwi umundi ni maambisi ya safari ya vamwe ya ngwatanio kwisila mbungeni kukitea kwa vamwe maendeyo ile metani ya Eastern Otaundu kaunti sia Ukamba, Meru na Embu siekala na siavaye vindani ya katiba kavetuku ka ivalo Mauvoo ange yulu wa ngwatanio ino mavanie kuyumilia chathini cha mathiko mamwana inyawa muyumbe wa kiliumbunge cha Kilome injinia Nzambia wa katano chathikila kivanie kwete vamwe ayumbe anoma Ukamba vamwe na alama Meru livotiumani toka kuniwe Benjamin Mwaka. Ayumbe hama kaunti ya Meru na alama nyumbetwe hungua siama ngwatanioni ya Kenya Kwanza. Chama cha UDA Jubilee hondu muna chama cha Nopeu
ni makolile mutwano wona serikali ya OU na yune maambisi kuthaya tu kumantha ngwatanio na nyanya imbya na numba ya mbe kuthokwe na moko meli ni unyanya ni wabakuvi wa mbaya mukamba nyumbani ya Wiper. Chambe ni wendo kila wailosoma atumia su tuyanete imwe maumete region nini tuela tueta larger eastern region. Ayumbe hama merundhino wa kikalo cha bakuvi masaili na nyanya moma Wiper nimetikilana kwa mbise zabali mbya ngwatanio ya bamwe vampungeni noka na kukitia mwana wa isiosio kimaendeo kumanwa na kuende ya kuvathulwa ni serikali yao yunthinu wa wanyo uthui na maendeo manthi na twaisi otunywe chai na tuitembea imwe na tuima na undu mathina alame kwa na alame kwa itu undu tu matatu aba mbungeni na no nasio kilangu tiacho ni ndeto ya Kisongo. We'll walk together. We'll walk together. Watch this space. Itambia ya ayumbe ama meru kuvetanga ngo yo serikalini kumanitwe na itumi mbinge. Chambe ni woni wanivatoneka serikali na ina chake nane mbinu wa kumvono cha governor wa OU akaunti ya Meru Mwandu Kawira Mwangaza na ithoka ya kuvetangwa kivila ni mbunge ya akaunti yesu kwa ivinda keli ayumbe onthe ma akaunti ya Meru ni mana kwatamba umusukumo hakumwinu cha Mwandu Kawira ateo serikali nene president na munino wake mekunanza wa savali ino keli kuyanana na Mauvoo makwikika kaunti hii ya Meru na ilo tetini mwetu ya ungamie na vindi ya mwongo na serikali ya OU yetheto ivathulwa vanene vila kwa umila maundu ma milati ya maendeo kwangelekanyo nthino wa uwanyo wa OU mbeza sia waki wa malelu kauntini Meru ikwatie silingi milioni 60 ulwa kinandu chonthe cha bilioni 21 vala kaunti imwe ta Elgeyo Marakwet ikwatite ulwa silingi bilioni 1 kaunti ya Masaku yaitwe silingi milioni 25 nayo Kitui ikakwata milioni 30 vala kaunti ya Makueni ikwatite vatheio ndumwe na kaunti inge 17 ila itane yaiwa kendo. Yes, Mulkomen atutabie undu kwete kuania mbesa sia malelu ni mwesi lelu akumata la kuindunu contractor nungamite nundu ndena mbesa na itutabia mbesa ila isiumiwe serikali sia uripea malelu alama na anangiwa ni El Nino anaani siata nundu wasisi Masako atunengia 25 billion na kwake anenga 1.9 billion. Kitui got 30 million, Makueni got 0. It is very unfair. Na NSC the same yapenite malembeta nyange na yumithiomo ya uteti wevanie kukwata mwaki wakatano kuya kilome ni kaunti ya Makueni ayumbe amo kavumwe mathikoni ma mwana inya wa muyumbe wa kilombunge kicha kilome engineer Thunders Zambia. Agenda ituilana ni development. We'll work together towards development. We'll work together to unite our people and we'll be there for each and everyone. Ngwatanio ya ayumbe ama kumokamba halamenthini wa ngaliko yolei na anwange makuma kaunti ya Meru halamenthini wa ngaliko ya serikali yukwithwa kuitumbuthanya nganda cia kiuteti na muno kukonya uteti welembeta ya Mount Kenya na ilembeta ya ukambani ivindani thi kikungu choteti wa kula nina siukete cia mwaka wa 2017 KVOVM Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ni musieni lovi nye nito Benjamin na mwaka Tusio kithia kaunti ya Masaku na mo andu mamwika miongo ili kuma isione kivathukanio cia kaunti ya Masaku ni matetheka kuungamiwa masomo moma uteleva ni munini wa gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi kivitoni cha kumakwata mbau kukwata utwika utona kumatethesia kwaka uniwo ivoti yake Dan Mongela. Huu ni umwe kati wa mwikala matetheka na kuungamiwa kisomo cho cha uteleva ni munini wa gavana kaunti ya Masaku walanda nena na Vilingi wa Mauvoo waelesekana yu nukwitha atona uvikia ndoto yake ya kutwaisya maundu wa uteleva na kwiyaka kiukwati mutungia mubeano ndo muthenyani wa umuthi nina wikiana kwitha ndiwe wa school fees wakwa wa driving school kila ni kindu nithite ndienda kwika kwa kavinda kwa muthuthia haende na kwikanesa kwa ndwangi kwa kumatethia nundo nyini natana na
ni wandethecia wanene nthini wa achieve my dreams. Nake umwe wa ofisa munene ofisini wa munini wa gavana Hilary Musyoki ndanena kavindani kala watongwese wala niosu nimweleseka nimekuendea na kwata mbau ha muikala makwamite misiini ona mamuthuthia muno malike imanisioni cia kiuvundi nikenda kwimanthia miana ya mawia andu wa kwikwatacia mawia ma ofisini. Una umwe kati wa alama ndena kwewa school fees ola wabikia na kweni roll kwambia course ya driving. Kila ni initiative ya Deputy Governor His Excellency Francis Mwangangi with the rendesi across the county kuikedia kana ne wokilia amwe kama itu community itu na society then wa maundu make bathukanyo na ndi patu yo monde nitabikiana umwe pia school fees ukwambia munyana wa omonde kwende nambe no umwe kati wa mbe wasana miongoli ila siende na kana ila siatetheka na initiative na Deputy Governor. Kwa initiative His Excellency the Deputy Governor ni kana twende na kuivia mwika inge kana twende na kwata mwika inge kwoko twese kana matuko ubundi kana imanisio cia TVET izo sina kusomethia kana kubundithia ciana cito mondwala sitona kwika ikayetia ukwati kwanzia thimituki. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuma kauntini ya Masako. Nende nthini wa mausungi wa mai